Аты жөнүңүз саныштырмас биринчи өзүңүздү. Атым Тескенбаев Кайдар. Пенсияда адам 70'demін. Инвалид 3 группамын. Документті алып шыққам жоқ. Кеше телевизорда жаңалықта айтқан болатын. Екі жақтың кеденнің кедергі деген жоқ. Свободно жүресіңдер деген болатын. Телевизорда бар, заң жүзінде жоқ. Канча сааттан бери күтүп атасыз ошондо? Мен 1 сағаттай болып тұрғаным өшіде міне. Товар жок сизде? Товарым жоқ, киімнен басқа ештеңем жоқ. Киімнен басқа ештеңем жоқ. Похоронға кетіп бара жатырмын. Кечигип атасыз. Кешігіп атам. Демек мурдагыдан эч өзгөрүш жок. Мурдагыдан ешқандай өзгөріс жоқ. Наоборот, одан да жаман болып кетті. Бұрын тәртіп бар болду кішкене. Анда-санда жүріп қалатынбыз. Аман эсен өтүп алыңыз эми. Қазір ештеңе жоқ. Тағы айтыңыз екен. Канчадан бери турасыздар? 2 saat болду. Эмнеге өткөрбөй атат? Эмне болду деп атат мындай? Проблема болгон биз товарлар чыгып жатат. Калай өткөрбөй? Товарларды чыгарып атыр жукарыдан. Текшерип атабы, аябай. Мисалы, бажы көзөмөлүн алды деп атпайбы, анан мындай силерге мындай өзгөрүш сезилип атабы эмне? Силерге баста эч нерсе болуп аткан жок. Ана капталдан кирип аткандар тургузуп коюпту. Башка эч кимдин зыян тийип атырган жок. Биздин 2 saat болду, күтүп аткандар. Мына очеретimiz келмей туруп. Товарды башка жерден чыгарсын, адамдар башка. Точно мен турганыма 2 saat болду. Силер барган товар барбы же товар жок? Товар жок, менин товарым жок. Жөн эле турасыздар. Эч кандай товар жок, жөн эле турабыз. Потому что меня с ребенком не пропустили, а людей с товаром пропускаете. У меня нету даже товара. А кто именно? Вот, вон он ходит. Не пустил меня с ребенком. И у меня нету товара. Мен акча деген жокпун. Вы меня с ребенком не пропустили, у меня товара нету, а людей с товаром пропускаете. Акча берип атасыздар, силер эмнеге мындай болот экен? Мен акча берди деген жокпун. Вы людей пропускаете, а я с ребенком не могу пройти. Я деньги не сказала, вы меня не пустили. Я сказала, она чем лучше, чем я? Все, назад, давай, назад, проходим. Иди, пожалуйста, все равно там. Вы сказали. Вы сказали. Жактан бери өткөрүп атасыздар силер. Товарды. Жоқ, ам жақтан өткөрөт. А эмне өткөрбөй атат? Эмне болду деп? Ооба, өткөрбөйт. Эмнеде өткөрбөй атат? Жақтан өткөрбөйт. Биягынан киргиле деп атабы? А мурда өткөрчү эле? Ооба, үстөн өткөрчүлөр. Азыр өткөрбөй атат, мотор. Эмне бар ичинде мунун? Билбейм. Мне дает добро. Дает добро. А вот я раньше ехать,